bia akwaba nyame hwo mo sedane da munya ebre agi edwa etie ensem a mosomfo munia ba ekwesi kapa mede ebebe som modane da na mo munim se me base dia na chese ensem ne die ebi aba bepie mo ne abone bedese mampohene abomu enti se won subscribe to channel no de na ebusua wo hwere nyoma subscribe na share me adoma no so de be nya upload video bia why the first person na obetimi nya notification na wetimi ehunu the gist ayede ebebe som mo too much GHS now ekwakwa yese na nse de chese emapunu mrante wa ne mabawa no wo mani etra wo mo eninton ne die ne ebu a enka ne nanka mapunu youth no ya wo edema empenifo no asese say die like ya tutu ye ni are ye jejai enyoma mu enam se wo bi atimi ye de wo pe enam se social media yefo wo bi atimi kire na ado bi atimi bibia entin ye ntete ye nkire ye tradition ye culture ye values ase ya tuni nyina ajeje mu enam se wo bi ntia wo bi ba enam se wo bi ntimi nko obi asem enam se wo bi atimi ye de wo pe enti enche ye bia ena obi kokoka asem ema na no eyi nika nanso so ankwankwa ye futu de amfa ma binumo ama enede abrante wa bi so ede na no akwa kosi yenua be ma chese ni din ede SIim basta said the mamunim no oye veteran Ghanaian musician adodo na enim no ewo na nyum to mu se wo bo ne ho modin yie papa na apreso achese wo mo agidin yie papa wo hwe SIim basta da lumba ne wo mo meka wo mo emreso no na chese otimu se enije wo mo nyum a wo mo ton so otimu se aba wo mafutu wo ma chese de ensakra ye enede ya de ya chese wo ba wu do beti agbangban na de esi asenchense ya wuhuru mu edede akakabo mu a de hia ne se bekwa de di sa na akwa ye na so wo de na chese afutu wo aba de ewom na ye hweze se ya ase emre ekwoyenim no na different artists eba system ni mu na enkofo eji wo mu de nte yesana na akwa yesem wo mo bad na no so wo mentimi am build it up with the system na akwa yesem wo mo susu ye den etwam ede ekọ na no na ye papa anase ye nua bema SIim basta ne picture bi a wa posti na chese wo gina Higameister bottle bi ho achese wokuta etoa no a nani age ne ho achese wo sere ne utimi hwe ne outfit a wodiginal what mean say yes nani age ye pa na no na chese kwa ye mrantiwa na sa brantiwa bi ehi ema wo no eteki to ni page so ekokọ ka ensem bi a ededei wo no so no we de wanje duabo na so wo je ne ho emena ye di na tani ye pa ebi na abrantia ni din ede Samuel amano ekotro ewo asia ese akokra you are out of the game and stop advertising liquor we enen someone there about say stop advertising liquor or the buy no ena chese ema nua bema na ye papa SIim basta wono so amfa no toto wamfa na hoguno eso ema wono so edi na bufuo esani egu abrante yi eso etro sem Samuel amano see this trisomy syndrome 21 mummiatic shapeless face 2 your face like aboso kainbo float ha we anyone no so ne dia what they elto honum all those say were making the funny way so timi say na ya de den hanum na ebusuafo ye hwa de enche ye bia na abaye a chese wono so ni din de wo hene wa wo hene wa wo babonten ebebe ka ensem fa yenua ba chese ni din saligali ne ho chese wo okeka nyoma bebre anam poster wo posti saligali ni poster chese wo de to ase ese no makeup no filter ma abaya no so kwatwira wase ese horror barren woman numu na ma no me egu no so anka wempo de yemfa nya asua de nka yemfa hunu se ensem bia na den ye ka na so abrante we ama ade we antere no fu enome a yesua de gu obi so no we nya aba amfa amfim na ade so no so begu ahead akwa ye obi anaso no so betimi ayeden etu obi efo na obeka bibi de etia obi na we nya obi anso so se
veteran Ghanaian musician and din SIim Basta wono and wodi na nibre ekokosua ne so ekeka wono so na adwen che na wono so ehu ya wono so ede na adwen che ebebetu edwem na ebusuafo se ye betina social media so na da ne da ye be ye de se ye be pempenifo ye be pe eye wo mo madrum pempe so bi wo mo like wo ma bo bridegroom baby na se na eye enwoma enhye dan koye ana se sa ebiaye na sa edije na no ma gene enkane no eni wo bi enti be gina sa sintoye no so ye be gina sa eye wo mo ehaw no so na ye de di wo matem ye de atwetwe wo mo ye de asere wo mo a ye sha entwe ye enye ne kwan so a eno no enti ho behia se mapunu no ye betwe ho e de afiri ho because eye abrabo a nipa na bo no emu ade wo bo edu sampempe so no ebi aya like ye kase de etia panyi bi anase ye dwen ana ye bibi etia panyi bi aya ye dwen hu se be bi nipa na duru no ye duru bi ana ya dwen hu se sa bia ye na nipa na duru pempe so na nipa na duru ye betimi ababrabo no edu sampempe so no ana se nka that time no nka ye woni shoes mu ebra wo si so no se ye nso sa abra na nke ye si so nka ye betimi edu sampempe so wa duru no ebi ana se nka ye nso ye be ye eye kokwasa ana se ye be ye eye mproprowa ebi ewa ase aya ye ndwen eye sanema ye dwen ho a ye be hunu hawa ye be ye den ye betutu ya na mo na ebi hu be hia so se ye ntete ye nyoma ye kire ema eye enkane na nke nkwada ntimi nka empanifo enim anase wo muntimi enke kansem hunu enkire empanifo no ebra so se ehu be hia se sa nkire sa ntete ye no ye di begu akon because se nkwada no emabunu no ye ni eye atra eye ye ni enton empanifo eye den wo ye panyin ye se panyin woni hwe kurampo no wo abatwe woni she kurampo no eye den wo bi wanyini cham ba bia wanyini akwakodru no abrabo na wa ababru no wo mbondru wo ba bia panyin de obi nya bi da na akwala de obi aye bi da wa yete se wo pen wa fa eye de wo fa mu bi no epen wa ye de eche wo de no ena ene de wadu sampempe so no wa fe na wo ye de wo susu wo ba wa brabo enti ebekoso aka wo manim ye bekoso aye wo mo akeka ensem de achoma abraye kurampo ya brabo ye hu ano so hwe ye bekoso akeka ya adwen e de achire nkrofo bi all because of abrabo na ankoyi amfamo no na akoyi de amom kra na wo mo mre twem kurampo na ehu behia se ye be di ya no ebebeto wo mo esem abraye kurampo no ye hunu de ye de abrabo anam ensem binum se bi wo hono ma eni kwan se ye soso social media ene so ayefo amasa nyoma we ekoso na nka ye nim se ka social media de ba se ba bebo na se ebe sei dia ene na ehu behia se nhihye bi wo hono ma ye fa engu akomni esisa enyoma ni nyina ano den ekwan abusia wonso wadwen kire efa ensem yi hu no obetimi e de abase se de emmabunu no e de esi wo mani so a wo nam social media wo mu di empanyi atem wo mu di nkwada atem wo mu di wo mu mate atem wo mu di chese wo mo mani na bro wo mo so atem no eye ne kwan so ne hyehye ye pe na edigu akwam a ye betimi abo amasa nyoma we nyina eso etimi etwa for bra too much GH comment section like videos na share obetimi so follow ye we IG page too much GH _ subscribe to your channel so when you me adoma no so say dey nya upload videos be say na nso so etimi anya notification na wetimi a kire wadwen e dey afon follow your way IG page and your Twitter handle to so @GH _ meeting e dey clear sikapa that's ne ye besa na share too much GH. Me did akose Japan. E brepi am bese me TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Mo koso show mo. No anybody de bia. Me da ma say love you. Too much GH. We boy wate. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me dey Isaac Odwampo. Obetumi afem the great tempo. Mbrenbren. Wonu me nka mo ni hwe Too Much GH. Too much GH. Mo ye too much. Na me so me ye am fire.